Hello guys, welcome back to another Thusim. Tuni Thusim say ki du cho hi le boy singsung lungmol zong le kanga azinge kiti. TH Brani tha thangin su de hin. Ichi Thusim hi Thusim ta hin. Ichi Thusim hi mai hi lo zin min ho wang kin say lo de hi tai. Ai le Thusim na pada pat chai ka se hin ngai chai ding ka hin ti mu ve. Thusim na ngai pan taw te. Kahung khan nup ding lai tein dammo na hi vei za chum ei lun hum zin ke zong dammo na hi vei phalo zia mi to banglo ka hi zia mi to banglo disable chu ka hi tan hiti chun ke zong kum som ni le thum kum som ni le li ho khong hi tan gol hang ti thei chu ka hi tan high school life a kona pasal ki hi ji chun daily ngai zong ka hi nei jin ta sa gol le pai to banglo ka hi jin ka dei ka lung set ta ko mazong lungse thim thu kanalal ngam ji lo na atamin lungset ki ti mi hemin ki nei che hi jin lungset ka chan khat chu ka sei do ngam zo lo ji jong le lungse di ta mong chu ahung hi ji ting le im zo lo wa ka hin bui pya ka sei do jong le ke mi to bang lo ka hi jing di ham lungset hin khoman pi di jong kan nei zo ji pon mi chana sangta ka hilo wang chun ke zong ke ya di ba sum le pai sil le chen kaung ning hling dom tan hi cha chun ki ngai pi zong ka hin nei jin a hin hi chu ho chu ke ei ngai lu le ei lung set an hi tapov ne hi hi ti ho zile ta asa mi to bang lo chu ka hi jin ka pakai mina ka pathin ko ma ka ta asa dam sel lai banga ki le ki theina dia kana tau zinga kana thum jing chule ho bung sunga ka zo chana kana ki man cha hi che zo nung ge ya ka thum pen ka mu ta lo phanin ka hung ki ngai se ka hung ki gel chi tan go le pai song ka hin ho pha chun kham na thei ko wa zarda zule sa ka hung lung lu jing tan kham na thei a ka hung ki man cha jing bang chun media ngai lu ka hi ki ji chun zule sa ka ni elo ka le print media tun Facebook, WhatsApp, etc. Tan hichi phada chu network zong 2G bo ne hin. Monthly magazine hwa assistant joint editor, layout designer hwa kana ki mangcha jingin. Khamna thei ya ka hum ki ngol sa na zong kumgit kumko ho anglu ta ne. Kumle la hung chalin in sung zong ahung cha beijin chen na gi na zong thunei vai pu hon ei la pi chai jun. Gen thei tin cheng tho buma ka hung lai jun khan khudola pute khuzola khung cheng kinun in chen chu abul momonga kong ki tha pat ki do hitai hiti ho zo si ji chun daily angai kanei ji wangin kana ki het mo sa thotan ahin khan khule pin dola in sunga dia cha te la ata pen mi upa chu ka hi jele Christian in sung sem khom pi ding ji chu nei lo theilo ka hi wangin nunga zong zol ta lo di ji song nei ta lo dinga ka ki gial tha akum ni awal jovin ke gial chu di mo di ham tin pathin henga taw zo pumin hin khu ka hin man lain nunga khat to ka gial pha lovin kong ki lung se hlon ta ne hi hitia kong ki lung se hlon zo sing in jong ka hin gial jia ki le ki chen pi leng ke ji gen thei ha sa na a hin tu di kamujin thum thali ngai le zong le ngai lo bang kisan don tab lo tabangin ka hin koitan he che pha chu kum sang ni le som ni a covid-19 ja lockdown to hung ki to kha hetan a in gam sung thu le la a hung ol dom phanin ken jong ka sim chu recharge ka hin tha bolin zan kha ka phone ring a hung gingin ka ga receive le kan ki lung sit pi nu chu an hi ta ne ken jong hi chia ka gial chu hichan ka din mun ka family background ge hea ai ngai lu jing thei chu pathin in ei gun pe hi tai tin ka kila tan hicha ai hopia chu heo ipidia ka lung se re ne tia idia hitia don lowa phone jong te hin bol ji lo ham ki chen pi lo ding in ken dong ma mai dinga ki lung se pi nei lo dia ki gel tha ka hi ga ti chu to ipidia hi banga lungken thei ta nei koi ham ai hin ti chu ka za ka mit li ahung po lam kan he ta po ne hi hicha ko na chun ken jong
ka ngai na ahung ki be jingin phatin nitina ka lungse thim thu ka hin su jing tan ka gyau jing thon wangin kom khom thei lon lo ji chun ka lungjong among thei pon kum hung lun pai de hitan kum lung ka ki cheng dia ka ki gut lon lai ten ama chu bible sim theology na hin BTH graduation chai hetai hiza cho ma khwa Christmas chu le New Year speaker ahung changtan hiza chu ke ni chu kumai mangkhong dia go ka hilon wanga pathin thilgun chu pel do the hi lo je chun kumai ki cheya dingin kom hlan ta ni hiti chun kumai ki chaijin ka ki gutup hlan hodan thing holy marriage di chu ke in chen le ta sa atu lo phanin ei ngai loi ki thopi num ho zalin ka ki puijin Christian in sung sim khom dia pathin janggop chu kai lon ta ni hiti chun ka in sung mi kanu kapa ka naute in jong a hom thol he jengawin ei ngai lutin cheng muntina ki pa pi na mai cham le wang thum pi ne ehung nei jengawin pathin lo pi na kamu be jingin pathin ka thangwa wa jing ta ne hiti chun pha le ni kho hung chal jingin tun dei banga Christian in sung chu ka sim khom theilon tapon ka ki chen lon na ko na ken jidinga ki pui hi in lunghan na izadom wangin ka ji chu vo dia ki pui ka hi lo jong thu ka sei pi jingin kanu le ka naute hon jong a hom tho wina ngai lu ma ma jing win hi ka ki chen til hon thakhat wal jeb dung chun doctora ka pinu ka jinu nu chu check up che na dinga chi khom dingin ei hung poison ke zong ka chi tha in doctor mun ka hlun pharun ka jinu chu kizan pai pai ding den tinga a seizun ke ei nung sol tawin chom khat jowa akizan namuna ka gavil di ta be zong anom ta povin ni khuwa so chan chun ki hopi a ha hung ha satan chom khat jo kida a phone chu switch off ai ta ni kalungi min ka ga hol tan ka ji a hi ja a omna ato na mun ka het chi lo ja ka hol a hin nunga da nga hi lo le mi ji hol leng di lo chule a hol da leng na ji umna na hol poi ei kiti kit ding ni thum ni li zawa ka nu phone a hin kolwin in langa kin khada dia hung do hin tuni a hung kile tai a hin tivin ken jong ka ina hung pai lo de a hi chu thugo a ka zain ken jong ka kole doctor muna a kit te a hin tin ken jong a kizan namun im far lang kadal tho ta ni doctor muna heute ho khat to ta e ti pha chun ke jong khat ve be ki mu pi di ka tin ka chia ka gal hun le khom pi ho chun a hung hi nang koma uma ka koi wo hi ati pha lu chun ken jong ka kul kin huya nom ham doctor pa kom a ko me ati le mi chum khat ogin chun tha pyo ki ti ka za le a tha a ki to chatan chu pa chun number choma ka kul sa ana khom pi ho ka ho pi sa le KPI a kom dan tai hin ti pha chun ken jong gang chela ni hla lang hi pha chun KPI bus lamna te na dingin chingmei rong lang ka hin dal le na na in last bus ka hung in KPI ka hung thong ta kong lun lunin kanu vai la na dung zuya civil hospital koma ka ute ni koma ka chi in buzong neman lovin ka ute ni ka kipuya upa te ina ka hung lew ain kom tevin in zo ta ta chun kara kui hamal haido tawe atiki tawe ne hi hiti chun ki motu sa lawai koi naw chu thakhat ana waltan ki hopi a ha che jing ta na tam zo abuse switch off ki ti jengin kien jong ka lunghan te awang chun taw tho te chana ka taw tho in a hin ama in lunghan oso ngen ai hopi ki jin ka le chang momonga ji ting nem hiu chan ai hopi ki jin hiti chun message aka ki text lo ne ni kho khat e in seipin hi chin kho teng le hungin von them khat to sum zong ka boi ware a hin tin ken jong ahan lang do thei ka dongin na hi le chin lunghan na tampi jong le as ai se ya chon masai na tiwin ke zong an ni kho hi in pu thei ka pu in ka che ta nei akizan dan ka vet na ka hi le ka pum dei lo pha chun lunghang ten ka hinda latan nithum zovin sum ka holin kanu ka kapui do sa tan chule ke zong kanaki vat sa le ka hin khu zong 80 pi hizin
pathin ti lovin mi himin khu atip thei chu thildi a hi lo kanal lunghi mo pin doctor mona ko na kanu ka ga puisa le nila a zong mai cham ka simuwin ke ni zong ki pa ta nu pa hin khu zong ki mang a hin zan nidan khat dona ko na a chana thu sei hong ki khel tan ei sulung hang go te na hin le kale thu pon zan nidan thum le ake chu zong le nidan li ki ka dona kai mu la ka in ana tapon cycle langa aki het pi kui ma zong lo na chu nidan li dona kaung kha a lo pha na mi gari thum le ka chi uwa kamu mwa sapor me na lang ka hin daluwa ki mutalo karnung tha khat kamu pet phanin ka kile tan hi kuya hi mong wang ke chin pon a hin gu thima ka ina ko na kai mut la ka ahung pui do hin ke zong lunggel ji ki vai sa ji lo ki na ki phuna po do hi lo zin kain sung mi le tu le be ho zin da ki vai sa ji lo tin mo na hitan ke zong ni sim som ni hlatuna chu ipp hiletin lockdown masang jeba chu a khuwa aume ti thu ka het kit phana sum ka ki hola ga pui di tia ka chela an sel do man ki do hitan thi le thi hin le hin tin ka galu jeng tan ka lun le in sung mi tampi hong ki khomovin thu tampi se juvin ka ngai chai su ke jin chuin ken jong thu dan ho bona ka hin sei do so tan thu hol chin na lawa gam tin na sei ju chun kalung hang thim tan ken jong chapang hi jong leng khan khu custom dola hung ka hi in sung mi nu mi pa mi upa to ki holding ka hi nang ho to ik ho lo diu a hi ka ti jeng tan hi chun zan hung sot to apod gam tawin tu zo chun awalin pen pa te ni nu pa chun rom sung langa ki chol do ding in ei sei jun keiwang kanom ta pon kichana khuwa tangi kai mu zong so poi tin kichana chun pun chil di ei hin choi pi thovin au pa chun kam cheng khat zong a ke nai pon ke zong zani mu theilovin ka ki gel khuwa ta bonga hitan athum dan ka sei chai zowa azana ei don but lo wangin jingka ken jong heu ka su khilom khale pho thei vo thei ka hi jong le na dei dei nei loin ka tile boy nang the mo na poi tin na ji to na ki ho tu lhon pole na ki le khom lhan di a hi ti ke jong ka ki ho pin ka tile ka naw te to hung ki ho winge tin ama ho jong vai kun ding in a pot ki ta vini hi hitia mi upa penin ei don but pha chun chapang ka hi wang mi ching ta pathin heta a hi di chu ka het phanin ka zana ki ben ka ngai lu le jengin natong thei si vai kon do tawin kapu pa to ke ni bo kom than tan kapu pa chun achanu ji pa ka hi hetan ama ho chu khuza na hla sama hi tan ei ki ho pi no ma hi wang ho aza ta lo je chun ki phalam ma hi kamu do in ka ngai lu be che che jingin abana cha le ni thei ho ei sim pi na ki saboi le jingin ke chu kalal le ta na ji chu en ki su ane ta lo chu le ka jinu te khu chu gari lama nidan gup ke pya ko na hin chu le gari passenger ho jong di sumo ki ti hoin lampi nup lo to chun ka chi ni ama direct ki lung kil lo muni mun thuma gari thaile ho kamat pa le ki de hin e za chu suna chu kalal la kha hi chi ja chu ben sa ka ki jam na ka de imu manin hi cha chu ka jinu phone call a hung jong kan het lo khusung pasal khadin e hung su kha na phone veo hatile ka ga vele miss call ngalang ka jinu call ka mu pharin ka le call gang chalin anaki pot da in nom lai sa ka hung lo de hi a hin ti chun kalung hang walin kalung changa tong khawali nilha in ute vai kun ho a hung thun panun voice record chu ka ngai chai sa so kejen zoin mai cham ka semin thilung pumin ka holimin taw na ka nejin ka chei jin ka be ka hin ki pu in za nui a chun ka hung do ta ni hi ka hung kile do zo ni zowa hoi ta afona in ho pi kit tua wang ka kol sile biuje ki tiki jingta sen ji ngaya pul do hin khu ka hin man na zong a hung so tim le jingtan gole pai le ei ngai lua ei khutu hon milne di zanai til kho jing wangin sen ji mil jing de chu ha le jingin iti chun phale ni khu sun le zana pul do na zo si puma in khu ka hin man chu a hung so tim le jingtan
lung ka ha gel wal ji chun ke jong phat sot pi ta sa dam lova zong ka hungum do ke tan hin khu chu no mol he jing tan bible ho ka sim jin kitil khaw na thei video so ka ve ve jin hi ta in khu ka man de ka lung thim zong ahung nom dom tan ka le phat chi sa in khu ka gel jin ei ki ho na ei ki bon ho chu thang tom lang chule tasi na ti chu ke ya dia ka chan dia lo ma hi tai ta pathin gel do puma ki son na pumin nungmo na ka hin nei ta pathin jangop sa mi himin ei khan ta jong le atha bia pathin ke ya dia thil pha lampi zo ei hin gon pi in tin ka sen ji ngai ta jong alung gel hung ki khialin tin phat khat ni khu khan le ka sen ji tia ei hin holding bo chu nga jing puma hin khu mandan ha sa le jong le a hi thei ni a ka ki thlem ji ta nei pathin la cha le holam kai mi pi masanga ki tim na wang ka ki chain sing sung lung mol jing jong le ka sen ji ngai na wang chul ti ni khu om thei him pon ka sen ji hi alung thim ki sumol heta jong le alung hung lim do in te ti bo chu nga jinga jing pum le ei nol ni khu hung di bo chu gen thei tin cheng thu pumin ka nga jing ta ni pathin gop sa chu mi min khenda hen pathin gau sap chang khan te thu sim hi chan chu na ki chai tai ai ngai ho zo si chunga ki pa tu ken se je tu sim dang jong nang ha jingoi te